Kwa kiotenge mago magisanya koro mga juang wangie mago motuche wechego mag thieth kama jalop jatend migao ma thieth Masi Mwangangi okoni nyamrerwa ni pinyo wacho dhi keto okang makare madeo gi kawacho ni gitiyo tich maduong e yorno ni thieth ochopo makare ne oganda jo Kenya. Mwangangi mane wuoyo gwenge ma Awendo kamano romo kod nyamrerwa maromo 64 nowacho ni osewinjo ywak ma nyamrerwa nitierego ma oting'o bedo kod uniform chudo kod mamoko kendo migao ma thieth dhi ng'iyo kwayo machal kod mano. Nyalo jatend migao no ma thieth komachielo ne okone oganda ni ogombulu ne jotelo makare kana wacho ni agenda mar Raila Odinga ma ong'ere kaka Baba Care en mano maber kendo dhi konyo jo Kenya e yudo thieth makare. Mnaweza kumbuka ya kwamba wakati tulikuwa na mjua wiwa alikuwa ameanza kutuma wamama hai. Netamutai Kagwe husema yeye ni community health worker number 1. Na akiangalia wale ambao wanafanya kazi katika wizara ya afya na sekta ya afya, yeye husema ile sehemu ya afya ambayo tunafaa kutia bidii na kuangalia na kuweka maanani ni ile level 1 ambayo imesimamiwa na kina nyamrerwa wenzangu hapa, na tunawashukuru kwa ile kazi mnafanya. Nimesikia mambo ya uniform ambayo hamna, nimesikia mambo ya stipend ambayo nasikia hamjapata, nimesikia mambo ya ile kazi mnaenda mtaani mnahitaji zile PPE. Tumesikia ile mazungumzo mmekuwa nayo leo. Kwa hivyo ukiwa pale kwa ile ofisi na uwe umepelekwa juu kidogo, ujue hiyo hospitali ambayo ulikuja kutufungulia hapa haina mambo mengi sana. Hii college haiwezi ikaendelea kama hiyo hospitali haitapandishwa cheo iwe ya juu.